Sor kapayun cu api jalur ayah aduh apunten dikawitan aku bismillah tironggongan seni Sunda aturan ka bapak aja no dipimpin ayah pura diasuh na cu no diasuh apa Agus Damse di mana bapak Agus Dansik pelindung apa serasan wawan anu tugas pare serang Banten apa samudi Saibul tuh Beni nayaga kepala sadaya perantauan siap sayaga siap sadayana cu abi nyelindong kawan nabikan panggoda setan segrining puji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim aturan ka bapak hajat etang-etang pakaulan cu jantos walas asik kamalukna laksanakeun parentahna apa samudi Saibul tapi kena cegaheunana tapi kena cegaheunana oleh hirup roh maha suci laku di apa jamiwah ibu muliakan diri api jalu mawa diri nadada maha suci orang nabi rahmat Gusti api jalu anu aturan bager ka api jalu saja olah rek ngarempeng babagur disarang gua kayak di supir yang dari tuh es Kudu hati jenazah cermat anu mampu apa Larisma Obinator itu Risma anu bagus nu mantap orang ibadah apa narisma besi malah basal di dunia oleh gaya bertekad ujar tekad ujar patut
diserang gua mantap